Hello, good morning diha bayan. Welcome to the Kinabuhing Kristohanon Show, a Bisaya Podcast Network. Kinapod mong higala bayan na si Barok. Maayong buntag bayan, kini si Takya ang imong amiga. Kumusta bayan? Kumusta na sab nimo diha bayan? Happy Sunday Happy again. Simba Samba Day na pod nimo diha Yes. bayan. Kumusta imuhang sayo sa kabuntagon diha? Mhm. Unsay weather nimo diha? Oy, nagbaha karon sa Luzon part no na ay Oh, really, Barok? Wow. nagkuan na Updated pod. yun ka sa mga balita, Barok? So, sa mga social medias nato dire, nakita na ako dira ang mga tao. Mura o kining nakita nimo ba mura ka to sa kan bitaw kay Noah bitaw nga usahay nang salom-salom na ang mga tao. No? Well, kumusta imong sayo sa kabuntagon diha bayan? Kining magtumar na po ta sa ato ang spiritual vitamins karong buntaga. Mhm. I know bugnaw diha sa inyong part bayan. Nindot jud nga moinom og kining kape nga kining hard no kaning pait jud kaayo ba? Ah, No? Medyo barako? kayo kape barako pero mas nindot jud bayan og kun mas strong pa gyud ang atong pagtuo nato sa pulong sa Dios. Di ba? Mhm. Yes, Barok. Ni ana pud ta karong adlaw buntaga bayan aron magtumar na pud ta, mag-take na pud ta sa ato ang spiritual vitamins bayan. No? Nindot ni ato ang kining nice ni ato ang pamalandong na mensahe karon bayan no kay makarelate jud ni sa atong adlaw-adlaw na mga pangutana sa kinabuhi. Ang atong title karon na topic nato karon bayan, dili tanan nagtawag sa Ginoo makaadto sa langit. Mm. No? Kung karon na ang imong katapusang adlaw sa kalibutan bayan, sigurado ba yun ka nga makasulod ka sa langit? Daghan ang nagsulti bayan nga Kristohanon man ko o Ginoo mo no mulitok og Lord. Nagtuo man ko nimo. Busa makasulod jud ko sa langit no? Maka-reflect yun nga makasulod sa langit kay tuo man siya. Mm. Makapahuna-huna gyud di ba bayan no? Kay ang Ginoo dili lang maminaw sa atong mga gipangpulong bayan, tan-awon usab niya ang atong kasing-kasing og paagi sa atong pagkinabuhi karon. Ang tinuod nga pagtuo bayan dili makita sa atong gisulti lamang sa atong mga gipanglitok apan sa atong pagtuman sa paghigugma sa Dios sa matag adlaw. Busa karong adlaw bayan, magtumar na punta sa ato ang spiritual vitamins uban ni Pastor Dudes diri sa Kinabuhing Kristohanon Show bayan. Samtang atong hisgutan ang usa ka pangutana nga mahimong makapausab sa atong kinabuhi. Makasulod ba gyud ta sa langit o nagsalig lang ta sa atong mga pulong bayan? Ang Ginoo wala mag-awhag nato sa relihiyon lang bayan. Gitawag pud ta niya sa usa ka kinabuhi nga matinumanon ug tinuod nga nagsunod kaniya. Busa ayaw pabungol-bungol karong adlaw bayan kay basin karon na ang mga higayon. Nasusiho nato ang atong pagtuo ug atong relasyon kang Kristo. So dili na nato padugayon pa bayan, pasulod na nato si Pastor Dudes. Pastor Dudes, sulod og dayon-dayon, Pastor Dudes. Maayong buntag Barok ang takya ug sa ato ang sukig paminaw dinis Kinabuhing Kristohanon. Danay ko ng Dios ni nga sayong kabuntagon nga kita mamalandong na usab og dawat ta sa ato ang spirituhanong bitamina karong adlaw mga kaigsunan. Magtumar na po jud ta pa sa ato ang spiritual vitamins pas. Kumusta imo sayo sa kabuntagon diha pas? Gaulan-ulan ba diha? Gabaha ba diha? Salamat Ginoo maayo mang tempo, walay ulan Ah. Mhm. Init karon diri sa Mindanao. Init ang panahon. Init sa Mindanao, sa upper Sa part dito pod ka bugha pod ang kuan, ulana pod. Di ba? Mhm. O sige pas, kining mamalandong na punta sa ato ang spiritual vitamins karon pas. Dili tanan nagtawag sa Ginoo makaadto og langit. Sige pas. Nganong dili man tanan makaadto sa langit pas? Praise the Lord, maayong buntag sa mga kausta mga kaigsunan, kamo nga paminaw, nagapatalinog karon sa ato ang mensahe diri sa Kinabuhing Kristohanon. Bakit pwede niyo ma-share ang ato ang live, and then of course ang ato ang oras karon, minuto karon ato ni igahin sa pagpatalinhog, sa pagpamalandong
tungod kay importante kaayo nga madastig ta sa kanunay pinagi sa pulong sa Dios. Wala laing pwedeng mudastig nato ang Dios ra gyud pinagi sa pulong. Kay kung diri ta maminaw sa kalibutan, balita ba or bisan sa atong mga higala, usay di man makadastig, usay makadiscourage man, no? Kung diri ta kanunay nag-agad sa ato ang bati, madungog nato sa kalibutan, balita ba, medyo wala na gyud tay maasahan mga kaigsunan. Tungod kay lahi namang dagan sa panahon karon. Gawas nga nagkrisis, gawas nga daghang trahedya, daghang kamatay, mga balita karon nga pinatiyanay, gubot sa atong panggobyerno, wala na gyud. Maluya na lang siguro ka. Muna nga ang importante dinhi tas pulong sa Ginoo kay mora ni pulong nga buhi nga muhatag og paglaom, muhatag kalig-on, muhatag og kalinaw, muhatag nato og assurance sa kinabuhi. Basta makaigsunan ini nga kabuntagon, medyo sensitibo kay ni atong isgutan. Interesting po kayo ni tungod kay siyempre tanan nimo pangutan-on gusto ba ka moatog langit? Wala man siguro usa nga may tanan gusto gid ay kanahag langit. So importante nga musubay tas pulong sa Ginoo aron nga klaro ang ato ang padulngan. Nagara bitaw muhatag og illustration kaning mustakay kag bus mutan-aw man gyud kag signboard. Di man pwede nga di ka mutan-aw og signboard kay basta unyag di na mao nga destination imong padulngan. Tama. Afterwards pag abot nimo dito sa usa ka terminal, grabing kastuko nimo kay di man ni mao nga lugar akong padulngan. Mali din na bus, nasakyan. Di man pwede mingon ka nga sayop sa konduktor o sayop sa driver. Ay ang driver mo drive ra man gyud na. Og asa ang destinasyon. Ang konduktor mangulikta ra man gyud na. Ikaw nga nagsakay, ikaw may mo klaro nga asa gyud ko padulong. Moadto gyud ka og Pagadian or moadto ba gyud kag Cagayan or asa ka moadto. So ikaw ang mutan-aw sa signboard. So dili ka kabuntagon makaigsunan, nanatay signboard. Ang problema karon wa ni nimo tan-awa. O nya karon pangutan-on ka gusto ba ka matug langit? Gusto ko matug langit yun. Oy, kainit ba sa impierno or kahabi ka abag ako padulong. So naay signboard nato. Ang Bible mao ni klarong signboard. So kung mutan-aw kag signboard, mao na ang destinasyon nimo. Pag tan-aw nimo nga Cagayan de Oro yung kapadulong. Tama. Paagi ang Biblia mao ni ang signboard nato tungod kay ang Biblia mao naghatag og saktong direction asa kapadulong. Dili lang pud pwede nga tan-awon ra nimo kinahanglan tun-an, bastahon, paminawon aron nga makita nimo og maklaro nimo ang imong destinasyon sa kinabuhi. So higala ko niya kabuntagon, usta ka seryoso ni nga pagdastig nato. Tungod kay nagisgot kini og eternidad. Nagisgot nig langit, dili pwede nga ma-miss nimo langit. If you miss heaven, you will never miss hell. So kung mastipyat kas langit, awa jud kay pagkastipyat dito kapildihan. Wala may lain. So busta nga klarohon nato ang ato ang destinasyon nga moadto gyud tag langit. Desisyon man as tao. Desisyon na nato nga gusto ka nga maluwas, gusto ka nga moadto langit. Kay ang langit manggod dapit na nato, dapit na sa mga katauhan sa Dios. Libre na nato tanan. Para na natong tanan. Unya si Jesus na mismo ang nagpasalig nga kung asa ko tuasab mo sayunan ka. Grabe na nga assurance gihatag ni Jesus. Mabasa nimo na sa John chapter 14. Kaya nag-anda man sa glawak dito, puloy-anan. Yan si Jesus kay kung asa ko tuasab mo. Assurance na nato. Ang problema ng karon sa tao nga nag-doubt ka or dili ka seryoso, dili ka interesado. Na may tao nga di ganahan. Kapoy pangalagan, kapoy magsimba, kapoy magbasa. Na imo man ang choice. So karon ang imong pagpili mao po na hinungdan sa imong kapildihan. Kana bitong nagsugal kisa may basulon nimo.
lisod po kayong laing tao. Ikaw gyud basulo nimo kay ikaw may nagsugal. Oo. Ikaw may Ikaw may nagdula. Ikaw may nagdula. Oo. Kung makaigsunan, si Jesus naghatag na nato og tingpit nga dalan or paagi sa kaluwasan. Si Jesus mismo nag-ingon nga, ako ang dalan, kinabuhi ang kamaturan. So ang kulang lang sa tao, ang gitawag og desisyon. Pagpili nga pilion nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. So karon natay basahon nga text nato diri sa Mateo. Common kani nga bersikulo. Ato ning isgutan makaigsunan tungod kay base sa atong nakita karong panahona. Daghang mga tawo nga dili seryoso sa kinabuhi. Abi man siguro nila ang kamatayon. Tiaw lang. Kana bitaw makayon ka nga ikaw may magbuot kung sa kamatay dili man. Ang matag usa nato dunay gitawag og appointed time. Sa Hebrews 7 verse 27. It is appointed to die once and after that judgment. So try to imagine, ang kamatayon, it was already set by God. It's not by us. It is the Lord nga nag-set of appointed time sa atong kamatayon. So therefore, wala gyud ta nasayod niini. Muna nga, ang importante sa tao, naa say seryosong pagpangandam o seryosong desisyon nga pilion nimo ang Ginoo. O di lang kay pagpili, kinalan pagkinabuhi. Lahi man ang nagpili lang, yawa ka nagkinabuhi. Magkinabuhi sa imong pagpili. Okay. Direta sa verse 21, sa chapter 7 sa Matthew. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So hinumdumi makaigsunan nga si Jesus mismo ang nagsulti nini. Siya mismo ang nagsulti nga dili tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo. Hinumdumi nga ang pulong nga Ginoo or Lord means honor, tag-iya. So dili tanan nagtawag nako Ginoo, ingon si Jesus. Dili tanan nag-ila nako nga Lord sa ilang kinabuhi. Posible ang uban nagsugid lang pero wala sa kinabuhi. Doon ay ingon sa Bible nga they profess that they know God but their heart is far away from God. Nagsugid sila nga sa kailas Ginoo apan ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Layo. Now, hinumdumi makaigsunan nga kini seryoso ni nga challenge sa tao. Kay kung pangutano nimo ang si bisan kinsa mahitungod sa Ginoo, mayngon man sila, oy, tuo kita Ginoo, brad, oy. Oh, mayngon gyud sila nga, nagtawag kita sa Ginoo, kay dili pwedeng di mo tawag. Tinuod man nga ang tao nagtawag, pero ang dako kayong pangutana, nagtuman ba ta or nagtuman ba sa kabubuton sa amahan sa Dios? Kabalo ba kaon sa Dios kabubuton sa amahan? Namatod pa sa Bible nga ang kabubuton sa amahan, nga ang tanan nga mutuo sa anak, may kinabuhig dayon. Apan ang di mutuo, magpabilin ang kapungot sa Dios. Simple lang ang kabubuton sa amahan. Ang mutuo sa anak. Kinsa man anak, mao si Jesus. So si Jesus nag-introduce sa siyang amahan nga ang tanan nga makasulod sa langit, siyang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Nga ang kabubuton sa amahan kay ang tanan man dapat mutuo sa anak. Ang mutuo sa anak may kinabuhing walay katapusan. And then klaro na to ang pagtuo makaigsunan kay dili man pwedeng pagtuo ra diya tumoy sa dila. Kay ingon ang Bible, patay ang pagtuo kung walay buhat. Ingon ang Hebrew 11 verse 6 nga, it is impossible to please God without faith. Na unsaon man nato paglipay ang Ginoo or unsaon man nato pagtuman ang kabubuton sa Dios. Makaigsunan, ang pagtuman gayud sa kabubuton sa Dios nagsugod ni sa ato ang personal nga desisyon. Ang desisyon sa tao mao ang pag-deny sa iyang kaugalingon. Mo na'y pinaka-factor sa desisyon. Kaya si Jesus, you want to follow me?
deny yourself and take up the cross and follow me. Sa ato pa, dili ka kasunod sa Ginoo, in the first place, you have to deny yourself. So, dili lang pwede mo ka nga, tawag man ta Ginoo, kailan man ta Ginoo. Pero, kung dihara ka kutob, walay klarong evidence. Tungod kay ang ebidensya sa pagtuo, nag-deny kasi mo kaugalingon, and then you serve the Lord. You have to step out. Mutikang ka sa pagtuo. And then, ipakita nimo nga naay Ginoo ang imong kinabuhi. Daghan man mga tao mingon nga, nagtimba man pug ko, nagtawag man ko sa Ginoo. Pero ang kinabuhi, dayag sa daghang tao. Nga buluyagon ka, palahubog ka, adik-adik ka, tugarol ka, hambugiro ka. Now, gani, yun ang Bible sa 1 Corinthians 6 verse 9. Yun ang Bible nga, so walay dua-dua, walay makasulod sa gingirian sa Dios. Ang taong palahubog. Sakit man yung makaigsunan, pero kay nagisgot, mangutag langit. Ato man yung hisgutan ang qualification. Hisgutan man ato ang qualification makaigsunan. Kaya yun ang Bible, siya nga nagguba sa templo, naglagon usap. O nasayad ba kamo nga kamo ang maong templo sa Dios. Makaigsunan sa labtunon kayo tungod kay ang tao makaigsunan, inumduman nato nga gipangga kayo ta sa Ginoo. Mahal kayo kita sa Ginoo. At matod sa Bible, sa verse 9, sa 1 Corinthians chapter 6, sa walay duwa-duwa na sayad kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kinsay di makasulod? Mga dautan. Unsa man ang mga dautan? Kani mga taong dautan mga kaigsunan, ang uban na nagtuog yapon na Ginoo, pero dautan lang kinabuhi. Muna nga karon, gikinahanglan makorek ang atong kinabuhi by the grace of God. Di man ta perfect, pero at least nga gigiyahan tas pulong sa Ginoo aron subayon. Kay kung wa tay subayon, magpataka raman ta. Maingon naman ta nga basig daig balangit. Di man nato pwede nga mamasing lang ta nga basig daig makaabot yung ko dito sa langit yun. Di man pwede king nagitay signboard, nagitay subayon. So balikon ako. Mato diri sa verse 9, sa walay duwa-duwa na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Asa man ang gingharian? Of course, kining gitawag natong langit. Ang langit meaning maunay giharian sa Dios, ang dapit sa Dios. Ang gusto sa Dios nga makasulod jud tang tanan. Pero naay gitawag og kondisyon. Unsa man kondisyon? Kinahanglan ta mutuon niya og walagad niya. Kay kung dili ta mutuon niya, di ta moalagad niya, now, muna'y dako kayo nga peligro. Questionable na nga kinabuhi. Makonsider ta nga dautan. Ngano man, kay wa nagtuman. Ang taong dautan katong wa nagtuman. Wala nag-alagad sa Dios. Kay ang tendency diya sa tao, mahimo man kang yawanon. Instead, untang a Dios nun. Kaya ang taong nag-alagad mo nang gitawag Dios nun. Ang taong wa nag-alagad, now, posible yun, matawag ka nga yawanon, dautan. Sa to pa, kay ang kinabuhi na ay di maayo. Ang kinabuhi na ay diha ang pagkadautan makaigsunan. Kaya ang tao mahimo rin yung matarong kung na ay Diyos. Kitang tanan dautan magyunta. Pero sa diyang na ay Diyos imong kinabuhi, Jesus imo nang giangkon, gidawat nimong kinasing-kasing, ug ang iyang gahom mo'y nag-usab nimo, muliwat ka sa Dios. Munang mahimo kang matarong. So, atong tiwaston mga kaigsunan. Apan, sa walay duwa-duwa na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpanlimbong kay ang mga tao nga ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makighilawason o nagsimbag mga Diyos o mga mananapaw o nakighilawas sa istig ka lalaki o istig ka babae o kawatan, hakog o mga palahubog o tigbutang-butang, mga marites, mga fabricator o istorya
o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Ang pipila kaninyo sama gayud ni ana kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Jesucristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Na hinumdumi man kaigsunan, mauni ang kinabuhi sa tao. Pero ang good news karon kay tungod ni Kristo mao'y nag-usab nato. Naghatag nato kagawasan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Na pangutana karon na kung ikaw magpabilin niini nga klase nga kinabuhi, makasulod ka ta sa gingharian. Makaigsunan gilukat na ta ni Kristo niini nga estados kinabuhi. Ang pangutana karon, ikaw igsoon higala ko, nagpabilin pa ba ka ani nga klase nga kinabuhi? Or nagkinabuhi pa ba kagyapon nini? Sama nini atong gibasa makaigsunan. Nga mga taong dautan, nga malimbungon, nga diin matud pa makikilawason, nagsimbag mga Diyos-Diyos, o nakikilawas sa isig kalalaki. Namay nangutana, Pastor, ang bayot o ang tumboy, makaadto bag langit? Unang-una makaigsunan, ang tumboy o ang langit, tumboy o ang bayot, himo na silang sabton, tao ba yan na sila? Parehas na nato. Kung makastala sila, makastala punta. Ambot pa sabot, nga kana sila gihingog magyapon sa Dios. Pero mao ning kondisyon. Kung dili sila muduol sa Ginoo, magpatuyang sila ani. Mao nay peligro. Ang grasya sa Dios nagyatag nato nga imong tuan og maghinulsol ta. Muduol ta sa Ginoo. Karon good news karon daghan na kay mga bading o mga tumboy nagbalik loob na sa Ginoo. Kaya ang sala sa tumboy o bayot kini mang nakikilawas lalaki. O nakikilawas babae. So mo na ang ilang pagkadautan. Pero ang grasya sa Dios supisente. Mo na nga naatay signboard is the scripture, the word of God. Nana, klaro na. Sumusubay ka. Gawas lang kung di, madungol-dungol lang ka, ang imo lang, wala lang, di man pwede nimong manalagba lang sa signboard. Basta tayo ihatod ko dito sa destinasyon. Di nyo kayo ihatod. Ano man, tayo ang imong signboard. So, karon ang challenge naa sa tao, ang kaluwasan libre, yatag na sa Ginoo. Pero it's a matter of choice. If we really serious in choosing God, believing God, and trusting God. And most of all, mao ang decision to serve, to worship, nga magdedicate ka to be used by God. Kung dili ta magdesisyon nga Lord gamita ko, now ang kaaway mo gamit sa tao. Muna karon sa kalibutan, dagang klaseng estratehiya ang kaaway. Sa bisyo man, sa technology man, kaya ang trabaho sa kaaway nga maong yawa, gubaon niya ang kinabuhi sa tao. Gubaon niya ang mentality sa tao. Gubaon niya ang pagbati sa tao. Munang tao na maghikog, na mga taong mupatay, na mga taong bubuhat og daotan. Tungod kay vulnerable kayong tao, gawas lang kung naatay Ginoong seryoso ta nga nagdedicate, and of course nagtuon ta sa pulong sa Ginoo, nagpa-disciple ta, musimba ta mga lagad ta. Protektahan ta sa Ginoo. So karon maka-experience sumala sa itong gibasa nga mauni ang pagkadautan sa tao o mao kini ang tao kaniadto. So karon mausab ra ang tao kung naay Ginoo na nimo. Sa 2 Corinthians 5:17, bag-o na kang binuhat kung naa ka kang Ginoong Jesucristo. Kanus ara man ka mabag-o, sadyang naa na si Kristo sa imong kinabuhi. Ang daan, mangagi na tong daan, bisa pag-unsa ka kadautan, mangagi na to. Og ang bag-o mas pangabot. Mao na dako kayong grasya sa Ginoo. Makaigsunan, before ka moabot sa kabag-uhan sa kinabuhi, kinalan mo tikang ka, mo decision ka, mutuo ka, mo step out ka, mo gawas ka sa imong conversion. Daghang mga tao karon piling na hawak kina ng kinabuhi. Piling nila dato sila kay tanan, sikat kay sila,
comforted na kailang kinabuhi, naas na sa nindot na kahintang. Well, nindot man nga naakas ka nindot. Pero unsa kaha kung mabot ang panahon, maabdan ka sa panahon na wala ka nagtagad sa kaluwasan. Makaigsunan ko, maabot yun ang panahon, matag-usta nato, muhatag tag-account sa Ginoo. Dili tanang maayong kahimtang nga gikan sa Dios. Dili tanang maayong imo ang kahimtang karon kadato ba nimo o kayahay nimo nga gikan sa Dios. Gani sa panahon ni Jesus, kung nabasa nimo ang Matthew chapter 4, giopiran gali si Jesus sa kadaghang bahagi sa kalibutan. Mo bitaw karon ay gitawag nila Illuminati nga grupo nga mo promise nimo pasikaton ta ka, tagaan kag kadungganan, pero ang barter ihalad ang imong kalag. Dunay mahimong transformation nimo. Nga imong kinabuhi mausab na imong dagan sa utok pagpati. Ang ilagaling issue Prestige Charis is ilala ning istorya ha nga tungod kay iyang gidawat ni challenge nana nga opportunity. So bisan ang iya nanong gender na usab, ang iyang totally dagan sa unahon na usab. Mura mura ba og natugyan na imong kinabuhi, nahalad imong kinabuhi ni ana nga klase nga mahimong ritual, ana nga mindset makaigsunan. So higala ko din niya kabuntagon. Usta ka simpleng pagdastig ka nato. Gusto ba ikaw nga moadto gyud sa dapit nag-andam sa Ginoo? Ang nag-andam ang Ginoo para na natong tanan. Og gi-offer na sa Ginoo nga libre. Ang imo lang buhaton, simple lang. Mutuo ka niya. Kinasingkasing nga pagtuo. O niya, tungod kay mituo ka, musubay ka, mualagad ka, mualign ka, mu-yield ka. Tungod kay hinumdumi nga kitang tanan, makasasala ta, dautan ang tao, pero gikinanglan ta, mo decision, mo yield tas Ginoo, mo realign ta, gikan sa tong dautan ng kinabuhi, mo realign ta, diha sa kabubuton sa Ginoo. Muna yun sa Bible, from darkness to light. So gikan dito sa tangipin. But, tungod sa imong decision, mo align ka sa Ginoo from darkness to light. And of course, tungod kay midawat ka na Jesus, na siya ang dalan, kinabuhi, o ang kamaturan. Nabalikon ako, si Kristo mismo nag-ingon, na dili ang tanan, nga magtawag ka na ako, Ginoo, Ginoo. Tanang tao mo tawag sa Ginoo, ang pangutana karon, nagtuman ba ka? Nagkinabuhi ba ka? Nag-alagad ba ka? Simple ra kayo. Dili ra pwede makitunan min ka nga nag-alagad man ko kay nagsimba man po kog Domingo. Now, inumdumi nga dili bastihan ang pagpangalagad tungod kay nagsimba kag Domingo. Nagsimba kag Sabado. Ang tinuod nga pagpangalagad igsoon ko higala ang matag adlaw nga kalidad sa imong kinabuhi. Ang adlaw-adlaw, ang imong seryosong pagtuo nga naay pruhiba nga makita ang Ginoo sa imong kinabuhi. Daghang mga tao makaigsunan, tagali ka ng kriminal, musimba manggali na, pero mura gyapon. Kriminal gyapon. Anong wa may kausaban? Tungod kay usay ang gigamit na sa atong una simbahan. Kaya nagtuo man ta nga malangit na ko kay nakaadto kog simbahan. No. Your church is not guarantee for you to go to heaven. The only guarantee for us to go to heaven is through Christ. By His word, by the Scripture. Tungod kay ang pulong sa Dios buhi gamhanan, muusab sa atong pagpati. Muusab sa atong direction sa kinabuhi. No, gani ingon ang Bible makaigunan. Niadtong panahon na, verse nito, niadtong panahon na, niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsanyo man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin man sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong mangalan? Apan ignon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, makasasala pahawa kamo. Abi niyo maka-explain kung basahon ni mo ni imo yun yung ma-refer sa social media karon. Sa social media diya nimo makita ang katumanan aning Biblia, aning atong gibasa. Daghang mga tao karon maka-explain, naggamit gyapon sa ngalan sa Ginoo.
naghimo gyapon sila mga milagro. Nagtawag sa ngalan ni Jesus. Kadumdum bitaw ko sa una, ka-prayer namo sa PBB, naggamit maglapog ngalan ni Jesus Kristo. Nag-ampo mi. Nag-ampo mi sa rosaryo. O sa mga Latin, makaigsunan, o nag-mention yun dito, o sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Naggamit yapon sa ngalan ni Ginoong Hesus. So, it's a kind of pangutana makaigsunan nga, makayon ka nga, klaro ba ka ni nga pagtawag sa Ginoo? Tinuod ba ka ni pagtawag sa Ginoo? Dili pwede igsuon nga, mutawag na ta sa Ginoo, nga dili nato ipastikan sa iyang pulo. Kaya ang ngalan sa Ginoo pwedeng magamit ni bisan kinsa, even the devil. Makaigsunan, matod pa sa Bible nga niadto mga adlaw dagang tawo nga magbagulbol. Ginoo nagtawag mamisi mong ngalan. Makaigsunan daghan kayong mga grupo nga nagtawag yapon sa ngalan, naghimog milagro. Mahimuot na lang ka kay dunay mga mananambal karon nga mga bako, mga bagol gipabitay sa lian. Onya nagtawag yapon sa ngalan ni Ginoong Kristo. Mingon sila nga daghan na kay kog nga tambalan. Pero mao na mga milagro nga wala nagresulta pagkamatarong. Mao ni isyu karon. Daghan na nitabo makaigsunan. Daghan na karon. Daghan makaigsunan nga naghimo usab sila mga milagro pero wala mi resulta o kabag-uhan sila kinabuhi. Ang milagro makaigsunan saad man ni Jesus. Signs and wonders will follow in my name. Pero ang pinaka-isyu diri kabalo ka unsa? Kani ni Jesus tungod kay makasasala kamo wa ko kailan ninyo. Meaning nagbuhat og pagkadautan. Apan ignon ko unya kamo, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. Sa uban nga version makaigsunan, kamo nga tigmugna og dautan, pahawa kamo. Gigamit nila ngalan sa Ginoo, pero makaigsunan nagpatuyang sa dautan nga buhat. Moabot ang mga adlaw, moingon na gyapon sila, Ginoo, di ba nagtawag man minimo? Nagtawag man minimo. Makaigsunan ko igalan ni kabuntagon. Kung seryoso kang moadtog langit, klaruha ang pag-ilas ta Ginoo nga mobasti jud ka mismo sa iyang pulo. Daghang mga tao karon makaigsunan nagtawag sa Ginoo pero wala ni tuo sa iyang pulo. Ang pulong sa Dios makaigsunan maoy mahimong pruiba nato nga kita tinuod ta nga nag-ilas sa Dios kay iyang pulong gitugang nga may kapuslanan, pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatuto unsa ang pagkinabuhi matarong aron mas tangkapan kita sa tanang maayong buhat. Mao din ay gahom sa pulong. Dili ra taman nga magtawag ka sa Ginoo sa iyang ngalan nga dili nimo ubanan sa iyang pulong. Kay iyang pulong mo'y nagtudlo kanato, mao ni ang mo-disciple nato. Mao ni ang magmentor nato makaigsunan. Kay kalibutan makaigsunan nagtawag man gyapon Ginoo. Pero kung di ka musubay sa pulong, makaigsunan mahimong disiplo na nimo. Mahimong nang ilat sa tao makaigsunan kay nganuman mo resulta gyapon na og dili pagkamataro. Hallelujah. Katawanan tayo makaigsunan diri sa social media. Nagka classic type of killing, mga ritualism mga kaigsunan. Pagpresentar usab sa Ginoo. Pero mga kaigsunan, di man takadjudge sa tao, but by the scripture, yun ang pulong sa Ginoo, mahukman sila pinagis sa. The only thing makaigsunan nga mo-judge sa tao makaigsunan, ang iya ra pong pulong. Ang pulong sa Dios makaigsunan, mao niya ang muhukom dari kanato. Hallelujah. Nga doon ako'y basahon makaigsunan, diri sa Juan 12, gikan sa versikulo 44. O niya sa Jesus mitubag sa pusog. Ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kundi kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Miani ako ingon nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang nagtuo niya
dili magpabilin sa kangit-ngit. Now, verse 47, ang mamati sa akong mensahe og dili mutuman nini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron sa pagsilot sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas nini. Adunay mustilot ni adtong magtalikway kanako. Og dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Nay mo hukom ang iyang pulong. Na kung wa ka ani, inustinti ka ani. Mo na peligro makaigsunan. Miani sa Jesus aron pagluwas kanatong tanan makaigsunan. Dili ta niya hukman. Apan luwason ta niya, apan adunay muhukom. Kinsa ra day muhukom, ang iya ra day gyapon pulong. Ambot pa sabot kay gihatag naman sayop na sa taong wala ani. Sayop na sa taong wa nagtuman ani. Sayop na sa taong wala mialain ani. Ano man, mao man ni muhukom nato. Sa ato pa ang judgment gihatag na nana dire. Muhukom ni nato. Gawas lang kung mualain ka ani. Absuelto ka kung naa ka ani. Absuelto ka kung mialain ka ani. Karon palanggaan, dapat ang tao mualain siyang pulong, otherwise hinukman na ka. Mo na pinakapilig. Makaigsunan, kumalas pang gibasa, ang muto niya dili magpabilin sa kangit-ngit. So balik ko na ko ang atong gisgutan karon. Buot ba ikaw? Nangandoy ba ikaw? Nga mo ato gitag langit. Musulod gitag langit. Kinsa ra man day makasulod? Ang tanan ba di ay nagtawag lang Ginoo? Sumala day sa itong basa, gibasa dili di ay. Kaya daghang nagtawag pero nagpabilin sa kangit-ngit. Daghang nagtawag apan wala gyud di ay nagtuman. Makaigsunan, ang simpleng tuwag. Kung gusto ka mo atong langit, magkinabuhi ta, sumala sa iyang pulong. Sumala sa iyang pamaagi. Sumala sa iyang kabubuton. Kaya si Jesus, dili gyud ta kasulod sa langit. Siya lamang nga nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Dili garantiya di ay nga naghimo kag milagro. Pero kung nagpabilin ka sa pagkadautan, di gyapon ta kasulod dito. Basta higala ko, usara ang pinakatubag sa kinabuhi. Si Jesus. Si Jesus, seryosuha siya sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi. Kay si Jesus, siya usap ang pulong. O ipabasi ang imong kinabuhi sa pulong. Garantisado nga po ato gyud tag langit. Di gyud ato masipyat ang langit basta klaro nasa diri patas kalibutan sa Jesus na ang kinabuhi nato. For to be to live is Christ and to die is gain. Philippians 1 verse 21, yun si Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Unsa daw? Alang kanako si Kristo ang kinabuhi. Now karon kung ang imong kinabuhi karon ikaw pagyapon, ako'y matuman. Aw, mo na pangutana nga ambot ka ha. For to me to live is Christ. Sa ato pa si Kristo yun karon ang imong kinabuhi. Dili na di ay ikaw. Muna si Pablo, gilangsam na ko dito sa cross. Dili na ako nabuhi. Na kung gusto ka matulangit, dapat karon palangdaan, i-acknowledge nimo nga ang imong kinabuhi karon di na naimong. Si Kristo na ang nabuhi diha. Kaya kung moabot ni mong kamatayon, for to me to live is Christ and to die is gain. Ginansya di ay ang kamatayon. Ang kamatayon dahil sa Kristohanon nga naay Kristo, dako kaayong ginansya. Walay negosyante makaigsunan nga gustong maginansi. Ginansya yun na presente. So karon kung gusto ka nga mo ginansya, si Kristo ang imong kinabuhi. Si Kristo na dapat karon. Dili na dayang imong kaugalingong pagbuot. Kay kung kita'y magbuot, ang tao makaigsunan, makasasala ta o kinaiya. Ang tao masalaypon kayo. Ang tao makaigsunan, dautan ang tao. Magpatuyang sa kailayan. Angit kadautan. Moto gibasa na to kagahina. Ang paghubog-hubog, pagtimbag Diyos, pakigilawas na laki, istig ka lalaki, pakigilawas na istig ka babae. Tanan nga gamata nga pagkadautan. Mauna ang tao. Apan sa diyang si Kristo na ang nabuhi karon. Sa to pa, naanay pagkabalaan ni mong kinabuhi. Tungod ni Kristo. Di tungod nato.
Tungod si Kristo na ang imong gi-acknowledge nga imong gidawat sa kinasing-kasing. Nga matag adlaw nga bingon ka, Ginoong Hesus, salamat. Ikaw na'y matuman. Ikaw ang magpuyo sa akong kinabuhi. Imong pagbuot may matuman, dili ang ako. Gamita ko, Ginoong Hesus. Giyahi ko, Ginoong Hesus. Maunay importanteng buhaton sa tao karon. Maunay relasyon sa Ginoo. Ikton ko higala ikaw karon nga nagtawag nas Ginoo. Klaruha nga kanang imong pagtawag naay ebidensya nga makita gyud siya. Kay kung di siya makita sa imong kinabuhi, ang opposite side ana dautan ang makita nimo. Muna sa tao puno sa bisyo, kahilayan. Tungod kiwa man si Kristo, tumoy ra man sa dila. Makadumdum ra mag Ginoo kung Domingo or Sabado. Now, ang paghandom na to sa Ginoo, Lunes, Martes, Markules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Mo na itinod nga pagpangalaga. Basta imbentang, Domingo man ay karon, may nalang sa timba lang sa atakay, may nalang makuan-kuan na itong sungay. Dili man yun, anak. Mo na naandan sa tao. Kaya anong yun, anak, ang atong mentality? Wa man ta ani. Wa man ta kasabot ng pulong. Abi man ato ang Ginoo mamutolag sungay kada Domingo. No. Mamutolag sungay. Sugoon ni mo Ginoo paputong sungay. Nya mingon ra ba din nga may nalang kuan. Di pa gyud ay kwaon, napa gyud ay gapon. Mutubo ra mo gyapon to. Oo, tinuod. Mutubo ipaibot. Ang karaang tao kwaon na nimo. Yun ang Bible, tuloba si Kristo, ingon nga imong Ginoo. So, ikon ko higala, nila kabuntagon, unta na akay nakuha, unta na kay nasabtan. Kita man siguro tanan, ikaw karon nga naminaw, walay usa nato nga di gusto magtugla. Nga beside pod, maunay gusto sa Ginoo. Ikaw ako, kay giluwas tas Ginoo pinagi sa kamatayon. Ang ato rang response karon is to cooperate, to submit. And of course, to humble before God. Ang atong submission, gihatag na nato ang grasya sa Dios, ang buhaton sa tao, i-grab nato ni, mutuot ta, and then siya na ang imong ilhon, nga imong Ginoo, nga mo'y magbuot nimo, nga ikaw mismo mingon, Lord Jesus, wa ko'y mahimo, Lord, gamit ako. Giyahi ko Ginoo, wa ko'y mahimo sa akong kaugalingon. I-acknowledge siya na siya ang imong Lord, meaning honor sa imong kinabuhi. Kaya kung siya ay owner nimo, kung naay problema diya, siya ra ko'y mo repair. Kung naay balatian diya, siya ra ko'y mo ayo. Kung naay pagpanginanglan diya, siya ra ko'y mo provide. Kaya siya ang imong agalon. He is your Lord. Si Jesus ang atong agalon. He is our Lord. And He promised that He will never leave us nor forsake us. He is a faithful God. He is our provider. He is a loving God. Siyang mo comfort nato. Ikson ko higala niya kabuntagon. Wala ko nasayad matag-usan ninyo. Naaman tayong mga kabugaton. Na yung mga precious kinabuhi. Apan, naas siya, buhi siya. Dili sa mubiya ni mo talito nato. Ang gusto lang sa Ginoo, mo establisher ka og relasyon. You have to maintain your communication with Him. Tungod kay malipay ang si God, when we communicate to Him, that's the evidence of having relationship with the Father. We have a constant conversation. That's why we need to pray. We need to pray for more. Asking for more. Na Lord, salamat. Tawag ka niya kay maunay komunikasyon. Relasyon na to. Matag adlaw na atay tingog nga mutawag sa atong amahan. Di man pwedeng waiting ganay ang anak o ang amahan. Mutingog ta, magpasalamat ta, mutawag ta. Ikson ko higala, nini kabuntagon, ginumdumi, gihigugma kayo tas Ginoo, gusto sa Ginoo, nga kitang tanan, muadto yung langit. Kaya nag-andam na siya dito para nimo. Busta nga ayaw pailad sa kalibutan, ayaw pahilad sa kahilayan, ayaw pahilad sa bisyo, ayaw pailad sa tanang butang nga dili iya sa Dios. Ang importante karon, sa Dios ang atong mata nakatutok. Fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of faith. Hebrews 12 verse 2. So igala ko, igsoon, salamat sa pagpaminaw.
Gigugma kas Ginoo, gamiton kas Ginoo, panalanginan kas Ginoo, giyahan kas Ginoo pinagi kang Espiritu Santo. Busta karon palanggaan, tugod karon, i-align na ang imong kinabuhi. Ihatag na nas Ginoo. Ihatag na ng imong kinabuhi kay naay sa saad nga mas nindot. Kung nindot man ang kalibutan, dili hitopngan ang giandam sa Ginoo. Wala ras kamingking kining unsa kanindot nga kalibutan. Unsa ba'y pinakanindot nga tanawon sa kalibutan or unsa ba kanindot nga nasod sa kalibutan. Basta pag unsa kalami ka pagkaon sa kalibutan, basta pag unsa kanindot nga balay sa kalibutan, wala na nagiandam sa Ginoo. Basta ayaw pailad sa kalibutan. Sa Dios ta mututok. Dinagi ka sa Dios. Dalay ko ng Dios og maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw og happy Sunday naton. Amen. What a powerful and timely message, Pas. Salamat kaayo pa sa kalipay sa Dios nga gigamit ka aron pagdasig o pagsalig sa among mga pagtuo, Pas, di ba? Pagkanindot kayo sa mensahe nimo karon, Pas, hinaot nga naatay mga bayan nato diha nga nagduha-duha nahingapos sa ilang pagtuo. Naunsa na ba ni Lord? Ngano man ni Lord, wala na siya kasabot, tungod kining gaduha-duha siya sa iyang faith, no? Sayon naman gud nato ilitok ang pulong, no, ang Dalira kayo. Jesus. Pero tinuod ba gyud na? The question is, tinuod ba gyud na? Sincere ba gyud na ang imuhang pagtuo diha o palabas lang ni? Yes. Show lang ba ni? Naamang gyud mga inana gyud in our real world. Di ba, Takya? Yes, lalo na kung ang imo pong adlaw-adlaw naka-align pod ba sa puluhaton sa Ginoo or kanabitang adlaw-adlaw kabalo mong gyud ka kung sakto or dili, di ba? Dili lang kay Kung tungod. feel or tan-aw na galing nimo nga dili siya align, ayaw na padayon na. Maura gud na. Mama kita. Kaya sa naabyan ng guilt nato. Lalo na bitaw Yes. nagsunod na ta sa Ginoo. Sa iya bitang naka-align na bitaw ta, nakabalot ta nga Ginoo. Kani mag-start na gyud ko tanan sa akong buhaton sa imo. Mo diyan na biya mag-start na po dayon maglahi ang imo ang Kinaiyan Kinaiyan. mo, imong liho. matingala na lang ka unsa ang pagkuan sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Pero naman gyud times nga kada bitang Daogon matem jud ka. ka. Naagay time nga ang imong pagkawik bitaw Sulayan. sulayan. Diya na True din dayon na siya. diya na dayon kung mao galing ng importante nga sa kanabitang di gid usahay nga mo sampit kita bisag asa ta mo nang ingon pas ni pastor Monday to Sunday 24/7 bisag asa ka bisag nalibang ba ka nara ba ka sa gawas Shower, nagtan-aw sa maligo ba ka? Lord pagka-nice pa gid sa kalibutan Makikuan kasi, mo-connect ka sa iya. pagka-nice Mo-connect ka sa iya through sa reflection, pamalandong, talk to Him. Inana, through Instead na prayers, kanabitang- pagampo. Mao gina siya ang connection niya. Ang iyang portal through prayer. Dili lang kining sige tag-connect sa wifi. Nga kuan. Connect ta pod through prayers. Yeah. Kanabitang usahay bitaw ng sad ka, nabitang ka masulubon kay ba? Murag feel mo bitang nga sa maning kinabuhi oy. Pero kung masugod na din ka og kanabitang conversation sa yaa. Ang sa imo lang personal ba Lord? Lain lagi akong gibati karon. Murara bitag naa bitaw kay Friend. friend higala. na naa sa imo ang gilid lain lagi akong gibati Lord no. Okay. Murag yung ko diba? Murag maka-uplift baya pod sa imo ang Tinuod yun na siya. spirito or sa imong kinabuhi. Kaya bitaw ang paghuman bitaw Lord salamat. Yeah. Diba? Oo. Diba Barok? Oh, dili lang kay tungod. Pating gingon naman, dili lang tungod kay Domingo. Ay, harata mo simba. Yeah. Makuha-kuhaan lang ato ang sungay. Yeah. Mapoto lang ato ang sungay. Di ba? Dili inana siya. Kay in the real world, naagi mga murag wolf bitaw nga nagtago lang as a sheep. Nagpanggap lang siya karniro. Di ba? Pabuotan-buotan. Para kuan in a world. Di ba?
pero mga kuan nato, mga panggobyerno nato nga Mabuti may manggod ka na. mo pulong og mga Jesus Bible verse pero in action wala gid yan. Mabutang manggod na barok nga sa di lang gyud ha. Mabutang manggod na mo ato kog simbahan kay ang ila manggod kung makuha kag sa simbahan, makuhaan po di mong sala. Yes, murag ingunana murag ba? inana na ako. Pero dili makita imo ang binuhatan maura gyapon. So what's the point? Murag sikag simba tas paggawas nimo maura gyapon Maura imong gyapon. kinaiya. Oo. Ang imo ang adlaw-adlaw naara gyapon ka sa kabit ra gyapon ang ano gyapon ka ingunana, Mhm. di ba? Mhm. Mao na siyang lahi ang interpretasyon ba sa tao na dayon na magsimba ko kay para makuha ng akong kapasayloan, mapasaylo ko Maayo sa na Ginoo. lang makuha-kuhaan gamay Yeah. ni kuan ko. Pero dili day ingon ana. Mhm. Dili day ingon Dili day ana ko ang siya pagpangalagad sa Ginoo kailangan consistent. Muna importante ang consistency na permanente ang imo ang faith, di ba? Tama na Kay siya. kung talaga. kay mo man ay mo grow na din ka. Mhm. Ang imo ang mga niaging mga batasan, patingala na lang ka na malahi. Di ba? Kung sa una, grabe kay kamandisko. Hinahinay ni mo, natingala na lang ka na, mahadlok na kamandisko. Mhm. Di ba? Yeah, you will need to Kung fear inom ka sa Lord. una, grabe. Mahadlok ta. Karon isa-isa na lang, hantod na wala na yun. Wala ni God. Kailangan ta nga mahadlok ta. Mahadlok ta nga sa atong Dios, you know. Kung naatay kahadlok, dili man nato buhaton. Sama ra gyud na masuko si Papa, dili nato na buhaton kay mali na siya. Di ba? Inana ra na Mahadlok siya. ka ni Papa, kay gilab Yeah. nata to ang Gilab ginikanan. Oh. Tinuod na siya. Mm. Well, ang tinuod nga pagkakristohanon ba yan, dili lang gyud makita sa atong pag-adto sa simbahan, pag-ampo nato you know, pag-memorize sa mga bersikulo sa Biblia o pagsulti nga Amen Lord. Kundi mas makita kini sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ba yan. Sa atong pagkamatinud-anon ba yan bisan walay nagtan-aw, sa atong pagpasaylo bisan lisod o walay suri na mubalik, sa atong pagigugma bisan dili sayon ug sa atong pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang Ginoo ba yan dili man mutan-aw sa atong panagway sa o sa daghang reliyosong pulong nga atong gibuhi sa atong baba, kundi sa tinuod nga kahimtang sa atong kasing-kasing karon. Ang tambag lang na akong i-share sa imo karon ba yan mao lang ni ayaw ikutob lang sa pag-angkon nga follower ka ni Kristo. Ipakita pud unta ni pinaagi sa imong mga binuhatan. Kung usahay mo pakyas mang kabayan, mapakyas man ta, ayaw kawala og paglaom. Kay ang grasya sa Dios kanunay man nag-andam. Mudawat, mupasaylo o mugiya kanimo sa pag-usab. Pusa padayon lang ta sa paglakaw uban kaniya bayan. Kay ang kinabuhi nga tinuod nga nagtuman og naghigugma sa Ginoo, mausab ang kinabuhi nga puno sa kalinaw, katuyuan ug walay katapusang paglaom para kanimo. Diba, Takya? Amen. Amen. Unsa man to siya, Pas? Okay ba to siya, Pas? Salamat Barok Antakya, at least niya kabuntagon atong napaambit sa ato ang mga tigpaminaw. Ang pinaka-importanting mensahe alang natong tanan. Matag usta makabaton sa maong paglaom. Simple ra man gyud kayong challenge nato. Mo align lang tas Ginoo kay dunay assurance diha. Kay kung di mo ta mo align, decision po na sa tao. At the end of the day, ikaw ra gyapon mo anis na imo ang decision. Kaya sa gitanom, mora po yung atong anihon. So, salamat Yes. sa Ginoo dinhi kabuntagon nga nakahatag-tag ma-enlight sila sa pinaka-importante nga pag-ilan nato sa Ginoo. Sa tanan nga panahon matag adlaw, magkasalisdanan ba karon problema o sa sitwasyon. Importante nga ang imong hunahuna, ang consciousness nato kanunay naghunahuna nga adunay Dios nga mahigugmaon nga nagmahal og andam utubag sa atong mga pag-ampo. So salamat Barok Antakya ug sa atong mga viewers. Salamat sa iyong pag-follow nato diri sa Kinabang Kristohanon. Ingon man sa God's Christian TV, makabisit mo time to time sa Facebook and YouTube.
So salamat mga kaigsunan sa iyong pag-support sa mga pag-ampo. Ang Dios padayon paggamit nato makinabuhi. Wala na may laing mas maayong buhaton sa tao na maayong mahitabo nato. Mao ra gyud nga ang Dios mo gamit nato. Kung di ta magpagamit sa Ginoo, naay mo gamit nimo, kaaway nimo. So basta mga kaigsunan magpagamit as Ginoo. Mao ra gyud ay pinaka-best nga decision. Kaya ang tanang butang idugang ra man as Ginoo. Panalangin ang tas Ginoo. Gikan sa gagmay butang ngadto sa mga dagkong mga butang. So dalay ko ng Dios, happy Sunday na itong tanan. Nga akong mga deklarasyon ng pag-ampo, nga ang Dios pagantipig ka ninyo, maghatag og kalinaw, kalipay, provision, maayong lawas sa matag adlaw gikan sa atong kabataan o sa matag ginikanan. Ang Dios magapanalangin ka nato og happy Sunday na itong tanan. God bless us all og maayong buntag. Maya sa Dios. Amen. Salamat kayo pa sa imuhang spiritual vitamins na Salamat, imong Pastor. ipaambit karon adlaw. God bless, Pas. Takya. Mission accomplished na pud ta. Na hinaot nga na pud tay na reach out na kalag karon no nga naka unsa man ni siyang kinabuhing Kristohan ng tanawon daw na ko ni unsa ni ilang content, diba? Hinaot nga makahatag ni og tulay sa ilahang faith through Christian faith, no? Sa ilang dalan. Kay ni Bayan, dili lang ni nga Wala ni- nagkuanta sa social media para Yeah. gamiton lang na para mapasikat ka. Kani pasikat nato ang ngalan sa Ginoo. Yes, magpasikat ta Ito sa ang ginoo Ginoo pa. dili sa kalibutan, di ba? Magpataas ta. Yes. Pataas Yeah. nato yung ngalan nga magkunagit siya kay karon ang social media karon lahi na. Mix na gyud. Lahi na gyud ang Na- makita man gyud nato nga ang musikat gyud kana ra gyud kana nang binuang mga ingon na. Dira man gud nato makita ang mga entertainment ngon nga galawgaw maski Yeah. kinatok ba, di ba? Makahatag mga time nga mananaog mga ingon ana or unsa how much more kung about ni sa Ginoo nga maghatag sa ato og kanang giya sa adlaw-adlaw nato nga buhaton. Na sakto na siya takya. Yes. Ana ra man siguro takya. Ana ra barok. Salamat kaayo bayan sa pagdalikyat nimo diri sa Kinabuhing Kristohanon Bisaya Podcast Network. Kung gusto lang nimo ni paminawon sa imong own free time bayan na among podcast bayan sa www.kinabuhingkristohanon.com na dito ang mga past episodes bayan na maghatag sa imuha o kining kalig-on, kadasig sa imong paglakaw through paingon sa pagkinabuhing Kristohanon. Kung gusto po nimo tabangan mi naman, please support us bayan para makahimo pa mi og daghan pang mga content nga sama ani bayan through subscribing sa among YouTube channel bayan na Bisaya Podcast. Ana ra man siguro takya. Yes, barok. O sa sunod higayon bayan, salamat kayo sa imong pagdalikyat diri, pag-uban nimo diri sa amua, pagkuyog nimo diri sa Kinabuhing Kristohanon Show o sa Bisaya Podcast. Kinapuli mong higala bayan na si Barok. Og kini si Takya ang imong amiga. Salamat bayan. Kayo bayan. Happy Samba Simba Day. Bye. Ciao.